Abusuafo me mo bibia kwaba deba GCN page so medin ede adwoa search mesro subscribe to my channel found some ya bell so obey notification video bi abenye bi ahwe Honorable Hobson Adoye former MP na okase na ne nsem a okan na ne se NPP fo eye nkrofo bi a eba se omo show respect ede amasofo a enya sem keto akra NPP fo ye nkrofo bi omu bu asofo papa omo fa asofo endiago titrupa eye His Excellency Nana Addo obu asofo papa na se program bi ekoso na se amanfo echiechia omo bechia Nana Addo hu sa asofo eba pe na wa sorry ejina ne nanso ede enidi ena obua ese efata ede ama asofo no enti no asofo amwo Ghana ha no so moye the same thing emfa ema Nana Addo a oye Ghana na yem president na Honorable Hobson ede ensemwe etudwa ewa bra Prophet Kofi Odro eba out ebe condemning Nana Addo na Ghana phone penfu na so moye hypocrite because COVID-19 na asori no eye politicians no eno mo de eba ba mo pese mo be ka no kware na adofo ye na enim yare COVID-19 ya eba yi ene de nsem bebre na aba na Nana Addo be address nation no ebe ka kire yen say yen di safety protocols ne so yen use hand sanitizers na nose masks ene ebe ya ebe bo ye ho ban ede afi yare no ho na Nana Addo ebe address nation ni wie na Prophet Kofi Odro eba out be ka say Ghana phone penfu omo ye hypocrisy eye Ghana phone penfu de papa because December last year ebra eba beto aba no muyi safety protocols ni na efi ho ene yetugum ne yeto aba mo ye campaign na ya campaign na wie na se yare na sorry am be ka se den mu ye hypocrite papa na no na Honorable Hobson Adoye eba out ebe ye ya ne papa say ombra out na ombe pacho na Honorable asanso aba out abeka say sofo Kofi Odro aba out ede apacho abra His Excellency Nana Addo na no na woka say eba ne say MPP phone penifo mo de eni di no buo ma sofo dia omunim ye papa na titrupa eye His Excellency Nana Addo obuga na sofo papa penti asofo no so moye the same thing emfa ema no na yenti ensema Honorable ede etudwa so wo de no saa na Kristofo esoso ewogidie ewo mo asofo mu ni senti na asofo bi betima aka se mo nsesa anwea na mo nwe na amanfo we mehwe video bi sofo se wo mo obi antutu grass no onwe no obi awe grass because omu wogidie ewo no mu enti se president kasawie na wo gina wasafo manim na aka se ne wo ka no ye nya twom sem a I mean are you correct eti we die wo di a chopa aba ninti no ye nkom bebre but esese ya manfo hu se asem a ne ye di hu nkomo no papa na tie wa ye hu adwuma ene because me ka se otena radio so ka menje ntum o kan wo baby a menje ntum just wa kan wo na sorry dem ho enen so me man nkrofo ko na sorry ekotena ho wo kan no mu dia yisu so wo wie ya no mo se ne mame eti menya na yi no granza wo call the main preaching ene ade no so eti that is how it should go sabe wo che made the metra ho na se odi matem se den me mfa wo atem didie no enkum nipa enti me mfa wo wo che minister bi na se wo ye ya no way me mfa wo but the number one gentleman of this land awo betima ka se sabre obi ankohye dem ngoda wo di America akwakohye dem ada wo do ano kono so ayenya wo no wonsa me ka che o se ye MPP mu no ye wo nidie pa ma nyame asofo enti wo behwa ansa na MPP ni bia no betra sofo no na che se aginsam aya mun steady president se okoba bi no ohonom na amanfo ba no mo bechia ne adeade ubo se wote ho no oje omo so ne adeade saa wonya hu se asofo toatoa so ba pe before so mbedru ni che no na president asore agina ho. This is the level of inidia what the ma asofo entire won't be the same thing emano asofo dru ho no mu a emran hye no Sawon sorry, but nidia wo emanyanko ponti. Wonim say wo ye God's representative. It was sorry ejina honum. Now in the Bible no mu no
asofo ni nyina no obi ane hon mo yesofo sin Akufo-Addo so obi ane ho because ukọ Bible no mu a nyame asofo ahemfo na wosisi wo mo te se ene president no omo anana Nyankopɔn kasa fo mu ni senti anene ye survivor ye bibia ehye Akufo-Addo nsam in this country. Wakase COVID aba wa manso free so for Kofi-Addo wo enjoy kama anamewa wo enjoy kama what light is we no when ya je any ade the update ya oye yesi wankase muntu sorry mun kra no akase that dentina politics mu ye na sorry there we see yentum wankasa wose mun koso na mo observe protocols na wo wa sorry dem ho no ma hu se watin ba ko social distancing enkoyie e wo honom apart from we no mo de brem no o ma ya share that video was certain arrangements ni ade nyina enkoyie next week ya ma COVID-19 ya kan say task force no e be ba honom ba behwe se wo betiti mu anase wo ntiti mu as say wo titi mu it is how consider ebia having 3 services instead of 2. Said the beya ubetimi atitim. Ghana for mumma ye nyina yenka mom kro ba ko pe ana ye wo. Ye beto aba. Ye beto aba. 2021, 2022, 2023 ye nyina yenka mom ne make sure say ya build Ghana ye hwehwe. Ye hwehwe say ya build Ghana ye hwehwe. Yehu say asofo no bi so turning to be political preachers like Prophet Kofi-Addo. You are gradually turning to be a political preacher. When it's established, you say, oh, that is the liar. Then politicians will also face you and be responding to you in the same manner. Because you're quite sorry them one. You're quite kutie nyame asem. Ebema ya jeden yanya enkwantie na ukona se wo de nyame asem no beto nchen na afi wakoka politics yes you get the politicians to come and respond to you eti esremu yenye nnuama ewo ne kwan so sene ese sa pepepe na esese ye no. So I want to tell the general public say nkoma ye share from Tuesday. I'm say Tuesday, Wednesday, Thursday up to Friday or so. Ya kasafa ye hu. Na ye say Nyankopon ya adom anka Tuesday coming. Be press conference on Prophet Kofi-Addo to call the National Association of Charismatic Churches or more council to call him to order no. And okwa sorry no wa retrate wa catch president said there is no way our bed disrespect no any ade and no kwa no okay eti I want to tell the public say we are closing this chapter me enka osofo no na asemu biem ya wie ne me hwehwe afri no ho no wa ye ya wie wa mfa na no ankwa nkosi president su biem a mene no eni asembia obi ane se ne okasa me tra radio so a me kasa mudendendendendendende so we share me in my private life a different thing altogether. So that's my style. When also this style also the be preaching no I don't have problem what you say but my concern and they say ojina honoma is not above the president. That is one thing you know. President kwa sorry okwa wote ho sofo gina pulpit so e preachi e kire no otie but sofo na baby a president kwa sorry no eye great church no sofo e preachi e kire president every day eso so sofo no ehu se to me bi e wo nadim hey na o honanga president kwa sorry dia na se ga na ga grow engagement na mo engagement na grow mo so who dey no but who say yes to me be etinanim
eti obre no ho ase edema mesre advice ba kwa me de bema wo and say you have the right to criticize every policy of government. You have that right. You have the right to criticize President Akufo-Addo. You have that right. But when you are criticizing, criticize him constructively, without insult. Would the name equi form there? Yes, you do equi form. That one I should assure you. We are back. Mesha sie nyina no mano entrao asamo amaka obi beka se bia mano atrao ani se me se omu ade because president eche upeni se obi fa ni se bia mano atrao fine aside that no menka asemu bia entiao masheda senka wanye ne ene wuye ya enka obo se tie na nya ngwa na ochimika tie no ka obo hu se obi